mushururo mukazuwe abagore bari ku 58 bagisirwa Reverend Canon Dr. Duncan Mugumya Jwekire Bishop w'ubureberezi wa Kinkizi Diocese Right Reverend Dan Zoreka oshemerewe umuhaga okora mushururo wa mutereza mama nemo mushija ya murebese mabazira omukuburira kwe Reverend Canon Duncan Mugumya ashabira abashweri no gukora n'amani bareke okusisira obwire omu marwa kandi ngo abashija bagume bamanyane n'abakazi babo omu byentasya n'emico n'emitwaro z'omu maka gabo masimita kahanga kakwaruho nejawusha amizi gajayife nagabugana hariya nikiruka tukine naho kuzeika kuzatika kwamanya mikagende kiro n'izuba oremirwa kikirikana masumo kagendo katahamizi okakatitaka okarondefuka okatimba ka toileti okakitamwe mingo okiburiyo nohoma omukazi akareta mizi akuba muryo muntu omwe okatemitaka omukazi akareta mizi ayifo mukakora itaka mukombe kakayigo kanyu omukenyakija okakarabya orufufu nomukazi akareta embafu akakureta rufu mukarabya owaherese yakwija tejekerumwe abagiti bamwe abagisirwe bagizire ngo bayere batine amasiko gona go kugitwa hamwe n'abakundwa babo ekibasimire Ruhanga nasima mukama kinantina amasiko ngyatikaho kureba ndajare mbe 15 na gumwete n'amanyamyaka atiteye nahi natagire mutenda basabwa kokanagi umukoro mazima gwabonera kandi twabaje kaziraho abo kutwata mukono ka Canon Edmund kandi yaje kujya twata mukono mbwene cyaturetera kutubasisa okubasa abagore bitu okugira ngo bagayitwe abwe byetengo biri kwetengwa nkebeta nebindi byona ubundo ku registeringo mu bitabo mu government nebyo byona yatwatiraho abagore abo 59 bantu baruko musabadiko no bwanyemerama omu kanisa ya Nyakashure nko oburiso bwa Mashaku kandi oburiso bwa Nyamirama ha center hamwe n'oburiso obwa Rushaka twasima Ruhanga munonga kurenga abantu nabasa kweta umurgeji katujete hururu abo kushemeza obushwere ebyo bikiryaho Bishop w'ubureberezi bwa Kinkizi Diocese Right Reverend Dan Zoreka atire habaronde 24 mikono kanisa ya Nyakikoni Chapel ayishomero rya Nyakikoni Secondary School omugombora ya Nyakikoni mu district ya Kanungu. And all the other church work. I will do so, God being my helper. I will do so, God being my helper. I will do so, God being my helper. Confirm and strengthen, O Lord, your servant with your Holy Spirit. Empower her for your service. In the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. Confirm and strengthen, O Lord, your servant with your Holy Spirit. Empower her for your service. Bishop Dan Zoreka atandikire no kubyaro muto mu mbuga y'ishomereri nkakamanyiso ko koreka beji okubashemeye kurinda ebyo buhangwa omukwegesa kwe Bishop Dan Zoreka ahabwira bejo kuba mamanzi no kuhamera omukwikiriza Ruhanga Muhame uba bakorasi ba Kristo abamazima abesigwa abaraze kubanira kabisa nkamira irizoba aza kutandika kumanuza hageza ya mukabwitwira sacramento veritas for communion mwe mumanyi mwakura kimucyangi abantu nkamira amakuraga gashakwa Hweza Wilfred.